دما خوش ببینرین هیجا ایرو 2 آذر 2022 جه روژان روژا چهارشنبه جرکدن به روژا و سرکی یا اوکراین می حول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی در روشاهی جوار پیشکش بکن. بله جرکدن دما خوش ببینرین هیجا اوکراین 7 روژن لدیج روسیه لبرخواد ده به در بازبونا روژه رایدی مسکو جی ایریشن خواه ین لدیجوی دجوارتر کریه دناوا 24 ساعتین در بازبوی ده بیتری 20 سویل هاتن کشتن. سرویس روشار ازگین یا اوکراین جگود ده ایریشن 7 روژان ده بیتری 2000 سویل هاتن کشتن. وزارت پاراستن یا روسیه راگهاند کو وان بسدان وسایتین زرخی ین اوکراین تیک برنه او باجاری خرسون جی کنترول کرنه. لور دنگی سیرانان قد کم نابه. پایتخت اوکراین کیف شوین خوین هری تاری و بترس در باستکه. لپایتختی ترسی جه خوش بی دنگیه که زیدره هشتیه. جبو پاراستنا خواه جیر زمین وکه ریا تکانه یا چارسریه تینه بکار آنین. لباکور باشور و روشلات ولات ایریشه که دجواریا روسیه هیا. هزین روسیا به موشکان ایریشی باجار خارکیو یا لروشلات ولات گره. ده انجام ایریشین 24 ساعتین در باس بویده. 21 سویل هاتن کشتن و 112 جی برین زاربون. سرویس روشالزگین اوکراین بداخویانی گراگاند که هزین روسیای ده هفته داویده بسادان آواهین بنسازیا و گوهستنه خانی نخوشخانه و بخچه انزاروکان رو خاندنه. دوان ایریشانده بیتری 2000 سویل هاتنه کشتن. سرویس دیار کرد که 400 شواتین که جبر ایریشن روسیای در کتبون و مراندنه و 10 کارکرین اطفائی دما که وظیفه خود کرن هاتنه کشتن. رهبرین اوکراین ادعا کردن که وان بیتری 40 عربین ارتش روسیه دست سر کردن و ایریشوان تیک بریا. هر وحال هرما بالافرگاها شو هیف جی بالافرگ روسی هاتیه خستن. لخارکیف حتی ساعت سحری ایریشان دوام کرد. هزین روسیه زانینگه و ناونزا پولیسان کرن آرمان جا ایریشین خواه. جبر ایریشی آواهین لحرمی جی عردیره بون یک. تیمین روشالزگین جبو در خستنا کسین بکاولان کتن تفگره. دوین آف برده ارتش روسیه گاو بگاو نیزی پایتختا کیف دبه. سرفرمانداری اوکراین جی دروژا هفتمین ایریشا روسیه دل سر و پلاخویا فرمیدا خویان یک دا خویانی دهات گوتن هزین روسیه جالی باکور و باکور روژاوا و هول ددن بر به پایتختا کیف و بپیش و بین دا خویانی دهات دیار گرن که هولدانین هزین روسیه ینجبون دست سرگرنا باجارین سومی لبدین و اختیارکا که بسر نکتن و جاره هولدان باجاره ماریوپول هریما دونتسک دور پیچ بکن. اف درجی هریما تالاکیفکا یا لباشور روشلاتی ولاته. لور دیمن شرکی دشوار یه رودای خویاد که. هزین دون باسی دهراگان دوبون کوان اف هریم جبن کنترولا حکومت اوکراینای درخستیه. وزارت پاراستنی روسیه جالی خواه بیلانچه شر اشکره کر. بردف که وزارت پاراستنی روسیه ایگور کوناشنکوف دیار کرد که حتانها 472 تانک وسایت زرخی 62 روکتاوی جین پرلوله 26 توپ 336 وسایت لشکری تایبت این ارتش اوکراین هاتنه بیکر کرن. کوناشنکوف دیار کرد که برج تلویزیون یا کیف هات بیکر کرن. هر وها باجاره خرسون هاتیا کنترول کرن.
یەکیتیە ناونەتەوەیە فۆتبۆلیستên پرۆفسیۆنال ڕاگەهاندە ku lîstikvanên Ukraynayê Vîtalî Sapilyo û Dmîtro Matrîyenenko di encama êrişên Rûsyayê de hatine kuştin. Di vê navberê de rêxistina ewlekarî û hevkariya li Ewropayê herêma Donetsk jî derketin. بلی جهان به روژاوا اوکراینای داخوه سروکی اوکراینای زلنسکی جی اشارت به خمساریا ولاتین روژاوایی که رو گفت نها ندما بیدنگی یا نازیزم جی بیدنگی چه بو هر وها زلنسکی آن زمان که حتی نها 6,000 لشکرین روسیه هاتنه کشتن سروکماریا اوکراینای جی راگهاند که کماتچن یا جبو کشتنا زلنسکی هات بو ولات جی هاتنه بی باندور کرن دوی نابری ده هفته ژاپنیان به آوه که دلداری خواستن که هرن اوکراینا و لدیج روسیه شر بکن. ارتشا روسیه تی و گاو بگاو نیزی پایتختا اوکراینای کیف دبا. Я не випадково сказав «єдина». Почався سرکوماری اوکراینای ولودیمیر زلنسکی و راستیا هایی دبینه. بانگا هواری الولاتین جهانی دیگه. جاوین وستیایی و داخوازه آلیکاریه. اوکراینا دخوازه ولاتین روژاوا بزخته ایریشا روسیه بدن راوستاندن. ولودیمیر زلنسکی دروژا هفتان ایریشا روسیه لسر ولات ده. بریا ویدیو پیامک و شاندو و هاگوت. برسوین کوالاتین روژاوا دبن بتیری ناکه. دمجارین وکه بجداربونا ما دیکیتیا اوروپای ده. پیوستیا ما با آلیکاریا که هین زیده تریه. دقادا ناو نتوی دهیه. نها ندما بی آلی بونیه. далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Гвардии капитан Бекоев Алим Русланович. Лично 2559881. زلنسکی دست نشان کرد که جد سپیکا شر و حطانها 6,000 لشکرین روسیه هاتنه کشتن. ایرشا ارتشا روسیه یا لنیزی با بیار که دشر جهانی یه دویمین ده به هزاران یهودی لی هاتن کشتن جیها بو. سرکومار اوکراینای گوت اف ایریش نشانی گله کسین لروسیه ده که او دیروکا کیف نزانن. لی فرمان هاتیه داین که دیروکا ما ولات ما همویان جهول راکن. از بانگ لب میلیونان جهوین جهانی دکم به دنگ نمینن. نزیزم جبی دنگیه چه دبه. دوین آف بری دهات راگاندن که تابورا و یا که سروکوماری چچانستانی رمضان کادیروف جبو کشتنا سروکوماری اوکراینای ولودیمیر زلنسکی شاندبو هات امحا کرن. درباره مجارده سکرتر کنسیا اولهیه یا نتوین یک بویی الکسی دانیلوف وها گوت دو کومین وان این تایبت هبون. کومکه لکوستومولی بو و یک دنجی هات امحا کرن. ام نسر کوماری خود دن کسی و نجی خاکا خواه. وزارت پراسنا اوکراینای دیار کر که جه ترکیه گلک احاین دنستاندنه. دوین آف بریده هفته ژاپنی جبول دجی روسیه شر بکن به دلداری خواستن بچن اوکراینایی. ولی بینرین هجا روشا لأوکراینی آلسر عرده همان بجا بویا آوای بود لی هولدانین دانوستاندنین جبو داوی آنینا وی شری هنه اوجدنا برا کیف او موسکوی دنه جبو وی اکیجیم یکسر همان بری خواب دن موسکو او جاره کدن لموسکوی حوالی می روشنموار وزیر کاشاخی بمرا آمده بلی وزیر دماده خوش به باش بلی وزیر هم جوی که دست بی بکن ایرو جاره کدن چاولویه که کو هفدیتنه کدنا برا اوکراینا و روسیه ده پیک وره گرو اب هفدیتنین کو پیک وره هیویاویه که هیا کو ایریشین روسیه یال سر اوکراینه بده راوستاندن؟ یعنی هفدیتن هی نبلی بابا نبه جبکو روس حیات آنها چیه اما حیات اوکراینی یعنی نوره جبویجی یعنی چیوینا ورد تشک نبلیه اما ورد شر سگنادن نینه
ji bo ku serokê leşkerê Rûsyayê got ku em hetanî negîjne armanca xwe da yani tu şer da destekinadinê û bilê siyasetê jî yani tu bersivekî wî tiştî nade ji bo ku şer bidestekinadinê ama Lavrov îro dixuyaniyeke balkêj da got yani em amade ne bi hevdîtina wana çêkin ama amade û ji hevdîtina yani ney tê manî em şer bidestekinadinê yani wirda yani çiqas here heqas Kurd dibe şer. بله بله وزیر هر ده همان چارچوبه ده همان لمسکو ام جویه که دوامکن دو جمعیه که پرسکربو لی ایروژ ده چاپمنی ده با آوای که برفری لسرویه که هاتبو راوستاندن کو جزین کو جالیه ولاتین روش آوی تایبت یکتیا اوروپا او دولتین یک بین آمریکای و لسر روسیه هاتنه فرسکرین جانا لناوا روسیه زحمت کریه جلو دوی چارچوبه ده روشا لمسکوی بچه آوای کو حتی ها وان جزیان کاریه باندوره که بچه آوای لسر جانا خلکی لروسیه بکن yani he gelê Rusya bi vê îfariye yani ew dike zêde serana bandor nekire ama ihtimalê heftya dinê dest pê bike ji bo ku yani ev heftekê dikare berxwesa bide ama her tiştî çi Rusya re neka alî xwarin ve xwarin heye zehmet e û da nayê negîjide dewlet jî dixwaze sîstemeke nava xwe da çêke weke 2015 û 2014 wan çêkir dixwazin neka pêk bînin yani derketin civaka Rus zêde perî mezin xwaran dernexe ew şirketê mezin xwara yani derneke ji Rusya'da yani biryarê serokê dewletê wî tiştê bû yani imza jî kir ji bo $10,000 zêdetir nikare xwe derxe yani milê ekonomîkê miletê ew nebiye ama bikevî dukana da yani sedî nêzîkî 35 zêde biye heftya dinê de jî yani ihtimala dîsa jî sedî 15 dîsa zêde bikin yani digije wî manî enflasyona Rusya gişte dolar ve ne rubli peri Rusya'ya bu jî neka Rusya çî jî dike hewl dide dije mij dolar xaqot bikin yani em jî giştî zanî dolar sedî de dibe û millet yani perîşan dibe yani heftya dinê de her tiştî belî be ji bo ku ekonomîka Rusya neka dervî de yani tişek nerxweşe û hindir de jî nikare berxwe bide wî tiştî de ji bo ku her tiştî Rusya derî malê bû. وزیر تو دبیجی اف جزین کابوریین سر روسیه هاتنه فرض کردن ده هفته پیش ده جی و هم با آوای که زلالتر در بکوه پیش ل دالیه کدن ده جی نوا روسیه بریان ها جیش خو مخالفت جادیه دسراتا هیوی پرانیا خو هاتبون گرتن بنچاف کردن اول زندانان بو هری داویه تکیلداری ویه که سروک مخالفین روسیه الکسی نوالنی کو ده گرتیگه ده بو بانک ل آلیگرین خو انگول ل روسیان کربون کو ل دش شهر داو کمن قادان یلوج بانگا نوالنی کسی داکه و قادان یا نه؟ Yani Navalny zêde nikare bandor bike ji bo ku kîjanê berpiser bi giş yani ji Rusya revîne yan jî bêdengî wana çêkire ji bo ku televîzyonê kîjanê alîkariya wî ragandir yani bervekirina wan nûçe qedexe kirin yani dengê Moskvayê weke televîzyona baran û yani wana giş qedexe kirin yani dewlet hazirtiya xwe kiribû wî tiştî ve ji bo ku her tişt qedexe bike yani biryarekî nûj derkeve heger ajansek yani mirovekî nûçekî yani bi gorî wî şatî şerî tiştekî derewîn derxe 5,000 ceza dikin yani 15 sal dikin suç bidine da yani vir de jî yani Navalny bêdengî şiştin yani dengî yani girtin ji bo yani ez bêjim ciwan dikarin derkevin ama ne bu gorî Navalny ji bo ku em dijî şerin بله ji bo ku ev hefteke ciwan dertên ama ne ji bo Navalny dertên بله بله هری داویه وزیر ام ویه که پرز بگیرم گو پرسامه داویه جبلال سر ویه که بجبر کو داخلین کو جالیه هم سروک روسیا پوتین و هم جی وزیر کار دروی روسیا انگو همو ریادارین روسیین کو در دیکبن پیشا چاپمنیه یک انگو گوتنا دومینیا کو جه دوی وان در دیکوه او جی شری جهانی سیمین انگو بکار آنینا چکین نوکلیریه گلو براستی جه روسیا آمده کاریا ویه که کریا کو دبه چکی نوکلیری بکار بینه انگو شری جهانی سیمین ده و چکی نوکلیری بکار بینه yani Rusya'da wî tiştî nîxaş dikin yani serokê dewletê dîne ser ziman dice eger me yani dev durê me dûr pêç bikin yani bigîne heta qirikê de em amade ne ama nivî dijin dice Rusya şantaj dike ji bo ku wî tiştî negine wî armancî ji bo ku
yani şer Ukrayna'da o Armanca xagir yani şantaj u her tişti peyman hev nekin yani virda yani nabere İran'da İran'da Amerika'da bir plante çeker yani imza dikin Ruji amadanaj bu ki imza çekin bu ko sile mezun neden şıklandır bu ko Rusya ve sistemi de derkete ne kavi sistemi de gazan nu pek bine ama bu gorixa yani vaka haber pisar bibine Amerika hazır yani eftişta en Lavrov hangi serok devleti yani vaka şantaj dikin yani gazan beje civak cihanı da beje az amadem ama krize ki pır zahmet bu tişti ama bahar yani gişti bahar nakım tişti bu kavmana kam بله وزیر کاشق اولمی روزنامه‌وان ج مسکو انگو یک جین کو هری زده جاوی جهان لیه جبو کو دکاره لور بگوتنه که شری هی بدر راوستاندن آگاهیم برفره ببینرین مرا پار وکر ام دبیجین گرای سپاس او خبات خوش بوته وزیر کاشق اولمی روزنامه‌وان ج مسکو ی به مرا آمده بو بلی بینرین هجا شری ل اوکراین دجوار دبه او بویره جمارا کسین جوالات کوچبر دبن جیزیده دبه ل اوکراین دناوا 6 روشین دسپیک یعنی شهر ده 660,000 کس کوچبر بون ددمه که کو ولاتین اوروپی درین خواه اوکرانیان را ودکن ادعاین دانوساندنه که جدا لدیجی هم ولاتین سیامین جی دروژه ویده ددما کو ایریشا روسیا ل اوکراینای دوام دکه هجمارا کسین کوبر خوددن ولاتین جیرانان هر کو دیچه زیده دبه لگوری دانه نتوین یک بویی دناوا 6 روزین در باس بویده بهتری 660,000 کس کوچبری ولاتین جیرانان بون ده همان دمیدن نیزی میلیون کس نچار مان لناوا ولات جهی خواه بگوهرتن We have reported that we've seen بردفکا کمیسرا بلند پنابران نتوین یک بویی شبیعا مانتو دی جوینا چاپمنیه یا لجنوی ده آگاهی پار وکرن. شبیعا مانتو اشارت بویه یکی کر که جمارا پنابران پر بلز زیده بویه و دیار کر که گل کس بری خود دن روسیه جی. رایدار نتوین یک بویی داخواز جحمو حکومتان کر که ریب بدن ولاتین بیانی ین کل اوکراینای دجین و هر وها اوکرانیان در باسی ولاتین وان ببن. هر وها دیار کر که حتانا حمو ولاتین جیرانان درین خوش پنابران روگیری هشتنا. پولونیا ناونیشانا یکمین اجبو کسین کج اوکراینای درفن. پشتره مجارستان، مولدووا، رومانیای و سلوواکیاتین. بردفکا کمیسرا بلند پنابران آنتوین یک بوی دست نشان کرد که دیتیکتنا رومانیای در ریز هنه و پنابرن 4 مان 20 ساعتان لبندی بن. مانتو دیار کرد که 6 کیلومتره مسافه نافبر باجاره اودسا یه اوکراینای و سینوره مولدووای 24 ساعتان در باست به. لگوری دانه ریخستنا ناو نتوی یا کوچبریه یا گریدای نتوین یک بویی نیزی 470,000 هم ولاتین ولاتی سیامین لأوکراینای دجین. دنافده گلک خوندگار و خباتکارین زانینگهیشی هنه. لیدما که ولاتین جیرانان این اوروپای درین خوش اوکراینای رو دکن، گلی هنه که مروین به اصل خروشلاتا ناوین آن افریقای نه که لأوکراینای دجین برنگ کی جدان نیزی وانده بن. بالیوز پولونیای دیالنتوین یک بویی کیرزیستوف سیزریسکی ده آخفتنه که خود یالش نیا گشتی ده ادعا وکه درو و افتراء بناف کرو گوت تند 28 اثباتی ده 625 نتوین جداج اوکراینای در باسی پولونیا بونه ده ناواوان ده ازبکستان، نیجیریا، هندوستان، فاسی هنه هر وها آنی زمان کوالاتین افغانستان، بلاروس و جزایریشی هنه بالیوز پولونیای دیار کرد که دسپیکا کریزی حتانها به تواهی 300,000 کس جو اوکراینای لولیت هاتنه قبول کرن. Główne tematy rozmów, po pierwsze przyszłość Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście właśnie wychodzenia z skutków بله شری جانی یسیمین و به کیشان چکان پیک وره نزانم لی از زانم کو و شری چارمین به کور او داران به
ev gotin gelek ji dibêjin ya Einstein'e li vir ya ji me re girîng negotin ya kêye Rusya welatên Rojava û taybet NATOyê bi wî yekê hişyar dike ku ger bikevin Ukraynayê wê şerê cihanê yê sêmîn pêk were her ku welatên Rojava ji bo Ukraynayê xwe dilivînin Moskwa yekser careke din vê yekê bi bîra wan dixe. Wezîrê Karê Derve Rûsyayê Lavrov careke din got şerê cihanê yê sêmîn wê bi çekên nuklerî û encama wê jî wê wêranî be serokê dewletên Yekbûn Amerîkayê jî ji şerê heyî Putin sojdar kir. Rusya ku ji hêza herî mezin ya cîhanê ye ku xwedî çekên nuklerî ya qala xeteriya Ukraynayê bûyîna xwedî çekên nuklerî dike. Bi gotineke din Rusya bi gefa nuklerî serê welatên Rojava daye tewandin. Надеялся, что после двухлетнего перерыва смогу принять. Wezîrê Derveyê Rusyayê Sergey Lavrov got eger çekên nuklerî yên Ukraynayê hebin ev yek wê ji bo Rusyayê xeteriyek be. Ji ber vê sedemê wezîrê Rûs diyar kir ku ew destûr nadin Ukraynayê bibe xwedî çekên nuklerî. Lavrov anî ziman ku şerê cîhanê yê sêmîn wê bi nuklerî û wêran kerbe. Не расширять ни на 1 дюйм НАТО на восток. Serokdewletê Rusya Vladimir Putin herî da wî ferman dabû ku sîstema parastina nuklerî derbasî rewşa şerê taybet bibin. Paşê Lavrov ji El Cezayirê îdia kir ku Ukrayna bi fermana Amerîkayê danûstandinan pêş dixe. Piştî gefên Rusyayê çav zivirîn li ser helwesta welatên Rojava. To all Americans, I'll be honest with you, as I always promised I would be. Serokê Amerîka Joe Biden li Kongresê di axaftina xwe ya bi sernavê rewşa yekîtiyê de behsa piştgiriya Amerîkayê ya ji bo Ukraynayê kir. Joe Biden ragihand ku qada hewayî ya welatê wî ji balafirên Rusyayê re hatiye girtin. Biden li ser serokê Rusya Vladimir Putin got dema ku dîktatûr berdêla êrişên xwe nedin dibe sedema alûziyan. Ev rewş berdêla ji bo Amerîka û cîhanê zêdetir dike. Şerê Putin şerekî bê sedeme û ji berê ve plan kirîbû. Wî hewildanên dîplomatîk red kir. Ew difikirî ku wê welatên Rojava û NATOyê bersiva wî nedin. Ew ê li welatê xwe berdêl nede û me li vir li welatê me perçe bike. Putin xwe xapand em amade bûn. 我们穆伦前主席弗洛伊女士 Serokê Taywanê Tsai Ing-wen û cîgerê wî Lai Ching-te û Serokwezîrê Taywanê So Tsing-chang ragihande ku ew mûçeyên xwe yên mehekê bişînin Ukraynayê. Siyasetmedarên Taywanê jî diyar kirin ku hesabê bankê hatiye vekirin û Taywanî jî dikarin bi riya vê hesabê pereyan bidin Ukraynayê. Di vê navberê de şerê hayî bandorê li ser jiyana giştî dike. Ji ber bandora şerê Rusya Ukraynayê bihayên petrolê zêde bûye û di nava rojê de ji $100 derbas kir. Bi nêrixbûna petrolê di heman demê de têwateya bi nêrixbûna tevahî pêdiviyên jiyanî. Berîbînerên hêjan û çêmel ber bi dawî bûn heta siva careke din werîn pêşiya we biminin di nava xêr û xweşiyê de her şad û bexdar bin.